والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان محترم، اللہ ارشاد فرماتے نے قل، اے محبوب آپ فرما دیو، یا عبادی، اے میرے بندو. یعنی اللہ اس آیا مبارکہ وچ جنہاں نو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کیتا ہے، عبادی میرے بندو. تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کتنے اچھے بندے نے جنہاں نو اللہ اپنا بندہ فرما رہے ہیں. نہیں، آپ غور فرماؤ نا کہ وہ بندے کتنے اللہ نے، انہاں دیاں کی کوالٹیاں نے جنہاں نو اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہو. جدو اگلا حصہ آیتہ پڑھیا تو بڑا حیرت انگیز انکشاف ہویا. فرمایا الذی اسرفوا علی انفسہم، جنہ گناہ زیادہ کر لینے انہاں نو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو. یہ مطلب ہویا کہ گناہ گاراں نو بھی اللہ اپنے بندیاں وچوں اجے کڈیا نہیں. گناہ گاراں نو بھی اجے مالک نے اپنے بندیاں وچوں کڈیا نہیں. بھائیا گناہ کر کے مایوس نہ ہو گیا ہے، اجے انہیں تو انہوں اس لسٹ وچوں کڈیا نہیں جڑی او دے پیاریاں دی لسٹ ہے. اسی گناہ کر کے بھی انہوں اچھے لگنے ہاں اگر ساڈی نیت ہو جائے کہ اسی توبہ کرنی. فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. کیڑے؟ الذی اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ہیں. اللہ گناہگاراں نو کی حکم سنانا چاہ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. سونیا نبی میرے بندیاں نو دسو میری رحمت تو مایوس نہ ہون، بے امید نہ ہو جان کہ ہن ساڈے والی گل مک گئی ہے. نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، تسی چھڑ دیو پچھلے تے ایک باری آ جاؤ توبہ کر لو، چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے بھائی صاحب، اللہ نے سانو معصوم نہیں بنایا۔ معصوم انہوں سدے نے جڑا گناہ نہ کر سکتا ہو۔ تو اللہ نے توان میں انسان سارے معصوم بنایا جے نہیں بنایا انج دس میں ساڈے کول غلطی ہو سکتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ساڈے اندر یہ چیز بہت پرزا لگا ہے جڑا غلطیاں کرا دیندا ہے ساڈے نفس، ساڈا نفس امارہ ساڈے کول غلطیاں کروا لیندا ہے۔ انسان ایسی مشین ہے جنوں گناہ کیتیاں میں مزہ آتا ہے، نیکی کیتیاں میں مزہ آتا ہے۔ تو ساڈے اندر وہ پرزا لگا ہے نا جن شراب پیتیاں مزہ آتا ہے، وہ پرزا بھی لگا ہے جنوں زمزم پیتیاں مزہ آتا ہے۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ دونوں پرزے ساڈے اندر لگے نے، تو ممکن ہے کہ اسی بھٹک جائیے، لین تو لے جائیے، راستے تو اتر جائیے، تو مالکا پھر اسی پاس کیویں ہوواں گے؟ فرمایا تہاڈیاں نیکیاں تے گناہ پلڑے وچ رکھاں گا، اور پھر وزن کراں گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جدی ایک نیکی گناہاں تو زیادہ ہوگی ان جنت دے دیں، صرف گناہاں تو ایک نیکی بھی تہاڈی ود جائے تو مالک دے بنائے ہوئے فارمولے دے مطابق تسی پاس ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ اور اگر ایک گناہ ود گیا تو پھر فیل ہو، اور اگر ایک گناہ ود گیا تو پھر تسی فیل ہو۔ لہذا سانو یہ مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ گناہ ساڈے کولوں ہو جاندے نے تے نیکیاں اساں کرنیاں نے۔ گناہ وچ لذت ہے، نیکیاں وچ بھی لذت ہے، مگر جدو گناہاں دا بوجھ بڑھ جائے پھر بعد اوقات نیکی وچوں لذت نہیں آوندی، تے جنوں نیکی کیتیاں لذت نہ آوے مگر او مڑ بھی اس واسطے نیکی کرے کہ میرے مالک دا حکم ہے، ان ثواب زیادہ ملدا ہے، او دی نیکی دا رتبہ زیادہ ہے۔ کیونکہ جدو سواد واسطے کوئی کام مزے واسطے کریے نا تو پھر وچ اے بھی ایک گل ہوندی ہے کہ مزہ آندا ہے تے تاں کردا ہے، جن مزہ نہ آندا ہوئے انہوں مالک سمجھ لیندے نے صرف میری واسطے کردا ہے، اطاعت گزاری واسطے کردا ہے۔ لہذا اگر مزہ نہ بھی آوے تو کرتے رہو، کرتے رہو، پھر وقت آئے گا تسی اس مقام تے پہنچ جاؤ گے کہ تہاڈیاں نیکیاں تہانوں سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ فرسٹ سٹیپ وچ نہیں ملدا، بعد اوقات لیٹ ملدا ہے، مگر اسی مزے واسطے نہیں کرنا، اسی مالک دا حکم سمجھ کے کرنا۔ تو بھائی ساڈے تو مالک نے جو فارمولہ بنا کے دیتا ہے وہ ہے کہ تیریاں نیکیاں دی تعداد تیریاں گناہاں نالوں، نیکیاں دی تعداد گناہاں نالوں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو مالکہ نے اگر 50 گناہ ہوئے بھی تو فیل نہیں کرنا، کیونکہ نیکیاں 51 نے نہ لہذا پاس ہے۔ تو آپ اگر ساڈے کولوں دن وچ کوئی غلطی ہو جائے تو راتی جدو سون لگتے ہو میں تمہیں روز دسنا ادو اپنیاں نیکیاں ودا کے سمیا کرو۔ ہوں بندہ بسترے تے ستا پیا تو اس حساب لایا اج گناہ زیادہ ہوئے تو میں ہوں کیڑی نیکی کراں، تے باجی تے بسترے تے لیٹے ہی حضور تے درود پڑھتے رہیا کرو تے اپنیاں ودا کے سمیا کرو۔ تو ایڈے وقت دی لوڑ کیڑی ہے، سائیاں تمہیں برکت ہی ایڈی عطا فرمائی۔ اتنے بستر تے لیٹے درود شروع کر لیا، جدو سمجھا ہوں ساڈا جڑا مقدار ہے وہ ساری نیکیاں دی ود گئی ہے،
تے پرسکون ہو کے سو گیا اللہ بھی سونے مالکا اسی تے ودا کے پہ سونے تو بھائی صاحب ساڈے کو تو فارمولہ ہے مگر اس فارمولے فالو کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کوشش کریا کرو بارے دیگر عرض کریا کہ گناہ کرنے نہیں ہوندے وہ ہو جاندے نے نیکیاں کرنیاں ہوندیاں نے تو اپنی طبیعت انجدہ بناؤ مائنڈ سیٹ انجدہ بناؤ طرز زندگی انجدہ بناؤ سٹائل آف لائف انجدہ بناؤ کہ تواڈے کولوں آٹومیٹکلی نیکیاں ہوندیاں رہن مثلا میں تاری صاحب کو پیا ہوں ایک حدیث سناندا سا نیکیاں وچ بھی پھر کوالٹیاں ہوندیاں نے میرے نبی پاک سرکار مسجد دے بوئے تشریف فرما سن بوئا سمجھ دے گیٹ دروازہ تے سرکار گیٹ اگے کھڑے سن تے سرکار نے اپنے صحابہ نو ایک ارشاد فرمایا فرمایا صحابہ من کوئی میرا ساتھی اپنے کسی حاجت واسطے بلائے کہ سرکار میرا ایک کام ہے میرے نال چلو تے مینوں اپنی اس مسجد وچ ایک مہینہ اعتکاف بیٹھن نالوں زیادہ عزیز ہے کہ میں اس بندے دے کم وچ او دے نال دی مدد کرن واسطے جاواں بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نہ ہن اعتکاف ہے حضور دا 10 دن دا اعتکاف ہوئے میرے نبی دا تو ایک پاسے ہوئے ایک بندے نال جانا وہ دی حاجت واسطے مثلا کوئی بندہ میرے آندا شاہ جی تسی چلو نہ تو فلانے بندے نہ کام چاکو تو میرا ہو جاتا ہے تو میں ٹر پاؤں میرے کیا ہوں دی یار میں چلنا تو میرے نبی فرماندے نے اعتکاف مارن نالوں زیادہ ثواب تے اس کام دا جڑا بندے دے کام آ گیا تو آج دیاں بھی نیکیاں تے ہو سکتی ہیں نا بھاجی بندے دی نیت ہوئے میں نیکی ہے بندے دی نیت ہوئے کہ میں نیکی کرنی ہے تو ساڑھے الحمدللہ اسی دن میں ایسی نیکی کر سکنے ہاں کہ ساڑھیاں ساریاں گناہ من مٹا دے جدوں مالک راضی ہونا ہوئے نا تو جانے من ہو سکتا ہے ساڑھیاں ہزاراں نیکیاں کوئی ایک کو نیٹی پیاری لگے وہ سارے گناہ معاف کر کے لنگ جا دعا بڑی کرما والے کام کیتا ہے مثلا میں ایک واقعہ پڑھیا کئی باری شیئر کیتا ہے میں امام احمد حنبل دے ہمسائے وچ ایک لوہار رہندا سی حداد لوہا کٹن والا وہ فوت ہو گیا امام صاحب نے خواب وچ ملیا تے آپ نے فرمایا بھی اللہ جنت دیتی ہے اس آخیا جی دیتی سرکار پوچھیا کیڑی گل تے دیتی ہے ہائے ہائے اس آخیا جی لوہا رکھیا سی این جو تھوڑا اٹھایا سی میں مارنا اتے ان کٹدا سا پیا لوہے نو ہتھوڑے نال تے اذان ہوئی ہے میں ایدے مارن دی بجائے سیڈ تے رکھے مالک اس ایک ادا تے راضی ہو کے جنت دیتی ہے میری آواز اذان دی سن کے اتے نو ماریا سیڈ تے جڑا رکھے گی اس گل تے راضی ہو کے جنت دے چھڑی کڈی کو نیکی ہے گل تے وہ دی رحمت جدو ہو جائے کسے اتے کیڑی گل تے ہو جائے تو کردیاں رہنا چاہیے اگو سائیاں جیڑی پسند آ جائے جیڑی مالک نو پسند آ گئی وہ ہو جائے گی تے نیکی کرن لگیاں شیطان بعد اوقات وسوسہ ڈالتا ہے تو تے اتنے گناہ کیتے تیری کیڑی نیکی ہے بالکل اس وسوسے چ نہ آنا اس وسوسے چ نہ آنا ہوں فلم ویکھ کے اٹھیا تے نماز پہ پڑھتا ہے یہ کیڑی نماز یہ وسوسہ شیطانی کیوں فلم ویکھی نہ تے گناہ ہویا تے نماز پڑھی تے نیکی ہوئی تے گناہ لکھی ہوئے تے نیکی نہ لکھی ہوئے جو ہو کیویں سکدا ہے باج نیکی کردے رہو اور اودیاں رحمتاں تو مایوس نہ ہو مسئلہ سنو ایک بندے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ڈھیر گناہ فرمایا کنے نہیں وہ کہا جی جڑی زمین ہے نا یہ تو آسمان دے وچلے سن جتنی جگہ اینے میرے گناہ نے بڑا ہی گناہگار بندہ ہوئے گا کہ سرکار ہے زمین تے آسمان میں جتنی خلا ہے نا اتنے میرے گناہ نے تو میرے نبی پاک نے فرمایا جی اینے بھی نہیں وہ دی رحمت تو بڑے تھے نہیں بھائی آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئے مطلب ساڑھے جتنے بھی ہوں وہ دی رحمت تو بڑے اس تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ
اللہ مایوس ہون تو منع کر دیتا اسی نکے تائیں گناہاں وچ ڈبے بھی ہوئیے تے مالک مایوس ہون تو منع کر دیتا ہن جدوں او نہیں مایوس ہون دیندا تے بندہ کون ہے جڑا آکھے تیرے والی گل ہی کوئی نہ مایوس ہون نہیں دیندا مالک دا حکم آ گیا خبردار کوئی مایوس نہ ہو عزیزاں نے میں میرا اللہ قرآن وچ فرماتا ہے قل یا سواد ہے بھئی سانوی اللہ اپنا تے آکھیا ہے اجے انہیں سانو بگانیا نہیں کیتا تے سانو اور کیڑا آندا ہے بپرا ہو جاؤ تواڈے والی گل کوئی نا 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 بھائی صاحب میرا اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی اے میرے بندیو الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں نے سادہ صحیح دن چھاڑ دیا حضرت یونس اللہ دے نبی سن حضرت یونس علیہ السلام نبیاں تو پیارا کون ہے تو پھر کدی کدی محبوباں وچ نا تھوڑا جا اب مسئلے ہو جاندے نے مسئلہ ہو گیا تھوڑا جا باتا پیار بھی ہوئے تو کدی کدی وچ مسائل ہو سکتے حضرت یونس علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا پیار بہت ہے نبیاں نال مالک نو سب تو زیادہ پیار ہے ہاں جی مصطفین الاخیار نے نا وہ چنے لوگ نے تو حضرت یونس علیہ السلام آپ نکل پہ پنڈ وچ اللہ دے حکم دا انتظار نہ فرمایا اللہ دا حکم اجے نہیں سی کہ پنڈ والے چھڑ دیو حضرت یونس علیہ السلام پنڈ والے تو مایوس ہو گئے اے ہن سیدھے ہو سکدے نہیں یہ نہیں سیدھے ہو سکتے پنڈ والے دے کرتوت بھی انجی ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام جدو نکلے تو انہاں دعا انج کیتی با اللہ انہاں دی دعا منظور کر کے انہاں نے معاف کر دیتی تو او پھر حضرت یونس علیہ السلام سرکار بیڑی چ بیٹھے دریاؤں پار وان جان واسطے دریا بیڑی میں پھڑ لیا دریا بیڑی میں پھڑ لیا وہ چکر پھسی ملا آکھیا وچ کوئی بندہ وہ ایسا ہے جڑا اپنے مالک نال نس کے آیا ہے جدا مالک کو جنا ناراض ہے کوئی بندہ بیڑی چوئے تاں چکر بنیا حضرت یونس علیہ السلام فرمایا وہ میں ہی تو سرکار نے دریا وچوں بیڑی وچوں نکلن دا ارادہ فرما کے تو بیڑی وچوں چھلانگ لگائی بڑو مالک ہے نا اس مچھلی نو حکم دیتا بے منہ کھول مچھلی بیڑی دے ہیٹھ منہ کھولیا تے سرکار کش مچھلی دے پیٹے چڑھے بھائی صاحب یہ ہے میرا مالک نہیں 40 دن سرکار اندر رہے کتنے 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رہن پورا چلا 40 دنوں تو بعد رات دا ویلا سی ایک رات دا ہنیرا ایک مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا تے دودا دریا دا سمندر دے پانی دا ہنیرا انہاں ہنیریاں وچوں حضرت یونس نے اپنے رب نو یاد کیتا ہے پکاریا ہے عزیزاں نے من میرا اللہ قرآن ہی فرماتا ہے فنادا فی الظلمات میرے پیارے نے میں ہنیریاں چوں پکاریا ہنیریاں چوں یاد کیا کہ بھائی صاحب اسی جنیاں ہنیریاں چ گہرائیاں چ بھی انہوں پکاریے کہ سنتا ہے بندیاں نے چاہیے کوئی نہیں بھائی پکارنا تے نہیں نہ چھڑنا چاہیے عزیزاں نے دی وقار میرا اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے انہاں نے جو میرے محبوب نے میں نوں پکاریا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ۔ کرم نوازی اللہ فرماتا ہے 40 دنوں تو بعد انہاں نے رینچ بھی انہیں پکاریا ہے نا فاستجبنا لہ، میں قبول بھی کر لئیے تے پیٹ چوبار بھی اویں لے آندا ہے۔ جس بندے نو، بابے بزرگ ساڈے لکھتے ہیں کہ جس بندے نو جتنا ہنیرا ہوئے، جتنی گہرائی تے مصیبت ہوئے، وہ اے پڑھیا کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت پڑھے کرے تو سرکار نو جی میں اللہ نجات دیتی ہی نا، کتے مچھلی دا پیٹ 40 دن، پھر مچھلی دے پیٹ 40 دن گزر گئے، جلد نرم ہو گئی، گوشت نرم ہو گیا، مگر جدو پکاریا اللہ تو فرماندے ہیں فاستجبنا لہ، قبول بھی کیتا ہے، ونجیناہ، اور اس درد وچوں نجات بھی دیتی، ونجیناہ من الغم، وہ جڑا درد اور دکھ حضرت نو نا مچھلی دے پیٹ دا، او دے وچوں نجات دے دیتی ہے۔ پکارنا ساڈا کام ہے، کرم سائیں فرما چھڑا ہے۔ عزیزاں نے من بابے فرماندے نے رحمت دا دریا الہی ہر ویلے وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاتا۔ جدو تسی ویکھو نا بھئی ہن کوئی واہ نہیں رہ گئی، بالکل ڈوب گیا، ہن نکلن والی امید کوئی نہیں، ادو ان پکاریا کرو، ہاں جی ادو ان پکاریا کرو، جدو کوئی پکار نہ سنے ادو مالک سن لیندا ہے۔ جدو دوجے پکارن والے تو مایوس ہو جانا، فلانا بھی نہیں کام آیا، فلانا بھی نہیں کام آیا، فلانا بھی نہیں آیا، فلانے نے بھی آزمائی بیٹھا، فلانے اب بھائیا فلانیا تینوں وفا نہیں لبنی، اپنے مالکاں نال تعلق بنا، اتھو بے وفائی نہیں لبدی۔ اسی مالک نال بے وفا ہونیاں، مالک تے ساڈے تے کرم فرمائی رکھ دے۔ بابے فرمانے نے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ جدو دنیا تو مایوس ہو جاؤ تے اونج بندہ جنہ بھی دنیا منہ کیتی رکھے، ایک دن مالک علی کرنا، کیونکہ دنیا ہی جو وفا لبدی کوئی آخر اس من جانا ہے۔ پر بھائیا 100 گنڈے کھا کے تے 100 لتر کھا کے منیا تے مڑ چستے نہ ہوئی، سوات ہے پہلا بندہ مان لے بھائی ادے منہ نہیں کرنا، منہ ادے کرنا، لیکن بندہ شاید ایسی ہے یہ لتنا تو منے مندہ نہیں۔ جدو زمانہ بے وفائی دے تھپڑے نہ مار دے نا، مڑ اینو ہوش ہوندی ہے کہ میں غلط پاس سے منہ کیتا ہے، منہ اپنے مالک حل کر، اتھو تینوں ہمیشہ پیار ملے گا، اتھو تینوں ہمیشہ وفا ملے گی۔ شرط منہ دا زاویہ سیدھا کر، تو انٹینا غلط کیتے ہیں پاجا، مالک کرم نوازی کر دیں۔
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, महबूब ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ फैज़ दा कायल हाँ। सुन्नी जो ऐसी सुन्नी भाई साहब ये वली भी ओदे ही बंदे ने, गौस ते कुतुब भी ओदे ही बंदे ने, असी भी ओदे ही बंदे हाँ। फर्क ये वे ये ओदे प्यारे ते मकबूल हो जाते ने, असी गुनाहगार हुंदे हाँ। उंज सुन साडी भी लैंदा जी, और ऐलान करता है जेड़ा सुनाए मैं सुन भी लेना मन भी लेना। जेड़े बंदे आंदे ना भी साडी सुनदा नहीं, गलत लफ्ज बोल रहे हो, सुनदा है मनदा मर्जी नाल, ये ते मुमकिन ही नहीं ना भाई सुने ना, ये नहीं। लेकिन बाद औकात अल्लाह ताला किसी बंदे दी दुआ जल्दी नहीं कबूल करते, सुन लेंदे ने रख छड़ते 6 महीने बाद, किसी दी साल बाद, किसी दी 2 साल बाद, किसी दी 5 साल बाद, किसी दी 10 साल बाद मंजूरी होंदी है, क्योंकि वो जानता है ना किन्नों केड़ी शै किस वेले देनी। मैं एक मिसाल देंदा हुन्ना, मेरा मुंडा 5वीं पढ़ता है, वो मैंने आखे ना मैंने स्कूटर लै दो, मैं नहीं लै दिया। सर समझ आइए कि नहीं, मैं उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं लै देना, तो जे 5 साल बाद आके उसमें गड्डी लैनी, मेरे को तौफीक हुई तो हो सकता है मैं लै दिया। तो कोई बंदा कह सकता भी उस वेले लाख का स्कूटर नहीं लै दिता, तो हुण 10 लाख की गड्डी क्यों लै दी है। तो फर्क इन्ना है भाजी, इन्ना को तो ऐसा बिन भी पता है ब केड़ी शै केड़े वेले देनी, इन्ना को तो मैनू भी पता है, तो इन्ना को तो तुहानू भी पता है ब किनू केड़ी शै किस वेले देनी है। वो सारी कायनात का मालक है, वो भी जानता है किस बंदे नू केड़ी शै किस वेले देनी ते किन्नी देनी। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे जान, शेख सादी लिखते, तो एक बंदा नंगा सी, कपड़े कोई ना, वो बह के ना जमीन ते तो उस रेत उत्ते लई ते 70 ढांपिया रेत ना, इस ना रेत उस झोली ते पाई को मेरा 70 कजिया रहे। मुड़ो प्यारे आए उन्होंने तरस है, उन्हें कहा या अल्लाह इन्ने ते दे छड़ बदन ही ढांप लवे। अल्लाह मंजूर कर, महबूब प्यान दिन दे छटे। आप अगे चले गए, जो वापस आए तो उस 2 बंदे ढाए तो कुटी आवे। या अल्लाह तो बड़ा जालम बंदा है। ते अल्लाह फरमाया सोने मैं इन थां ते रखिया, गल नहीं समझ आइए कि नहीं, मैं इन थां ते रखिया सी ते तुसां आख्या भी इनू कपड़े मिलने चाहिए, असीं फिर कपड़े दे दिते ने, तुम इससे तो ही ना दिते भाई इस फितना फसाद कर। तो मालक बेहतर जानते हैं, जिन्ने जोगे असीं हुन्ने आ उन्ना दे छड़दे। अपने आप नू सही करो, अपने आप नू सेहत करके मंगो तो मुड़ दे छड़दा। सोटा मंगो रब को, भई अल्लाह मैनू डंडा दे, सोटा दे, सोटा दे, मैनू सा दे, मैनू छड़ी दे, मैनू स्टिक दे, मैं सोटा लेना है। जे तो नीयत हुई ना मैं आ जेड़े बंदे मेरे नाल आकड़दे ने इन्हां नूं फेंटना है, तो मुड़ हो सकता है ना देवे। तो जे आखो भई अल्लाह मैं अपनी बकरियां की राखी करनी है, तो मुड़ हो सकता है दे छड़े। अपनी नीयत सीधी करके मंगया करो, अता करन लग्या उहदे कोल कोई कमी। तो बाद साडी दुआ मंजूर ही नहीं हुई, जिंदगी सारी गुजर जाती है, दुआ मंजूर नहीं हुई, लेकिन ज़ाया नहीं है वो दुआ। अल्लाह ताला अपने कोल रखी है, जदों साडे नामा अमाल का वजन होना है ना, तुलना है, अल्लाह फरमाना इस बंदे कुछ मेरे को दुआवां मंगियां, फलानी शै मंगी आ, फलानी शै मंगी आ, फलानी शै, हाँ या अल्लाह मैं वो दुआवां लियाओ, या अल्लाह ले आया। फरमाया जेड़े नेकियां वाली तरकड़ी है इस पासे दर छड़ो। उस वेले बंदे अंदरों राजी होना है, तो अर्ज करनी है या अल्लाह काश जड़ियां मेरियां दुआवां मनीतियां मंजूर हुई, वो भी ना होंदियां अज इत्थे आउंदियां। तो भाई मंगदियां मालक तो रहना चाहिए, दरखास्त देंदियां रहना चाहिए। दुनिया सारी तू मंगिए तो रिंज हुंदी है, बार बार रोज आ जाना है।
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ, ਮੰਗਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜ਼ਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜਾ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਡੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਗਲਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਮਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੰਗਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला ਅਲ ਬਲਾਗ।